kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta Kipulit Kajela Assam kila kemno ya District Transport Officer jongka William Nagar East Garo Hills District jongka Jela Meghalaya ujine kali ji momen hakasngi sajan namar kajing keno suba dan kti ha kajing latu ban penbiang ya kikor kisla jong kali basutu kanai kajing keno dan kti percaya utai UDTO kalapa perthai hadin kajing kem jong Kipulit Kajela Assam ya uwai na kinong tu ubadai na Jela Assam ugalam ali baju khotsin usoto ubade bakhayi yakine kali bakiyo bantu ugalam udai na kasnong Bhatipara Golpara district jong Kajela Assam hadin kajing yo jingtip kabati kena bha Kipulit Kajela Assam kilalej pankem ya ugalam ali men hagasngi baar balala hagajing lej bankem layor ru ban kurup ya kawai kakali katkom kajing tokit jong Kipulit kilalap ba ugolam ujudan kti hakikam khayi ya kikali tu dakaba pendankam ya kikot kisla balasna thok bat Kipulit kilayo ban kurup biang saya lai teli kikali badon ya kikot kisla basu thok na utai ubreu lalap ru ba ugolam uju pendam no ya kan nombor jong gitu kikali basutu bat lasna daka registration kibatamai harangkat kajing dan ketilang jong UDTO jong ka William Nagar bat kiwaipat kinontrai sarkar haswa bakinde ya kitai kikali Superintendent of Police jong ka Golpara Wiwi Rakesh Reddy uyatho baha kajing talasi bat pej benia bahaya ugolam bat kikali jong Kipulit kilayo ban kurup haduk sao telik ki registration certificate hakabala labru bakine ki RC barok kidai ki basusna thok kunthop ya nombar chassis bat nombar engine lem ki waipat ngiladep ban pentikenaru na ka NCRB portal bat lakurup no ru ya kine kali hadin baladep tokit kajing toket kalalap ba ugolam ulaphala Paulale lang ya kan nega kam da kajing irap UDTO ka William Nagar kumta hadin bagi Pulit kilayo lum ya baro kisaki setar kilalik kem banelam no ya UDTO syane ya tho uhe Pulit ula airu kajing kublai ya Kipulit kajong Kajela Meghalaya kibala ai ya kajing trelang ha kajing ya khanra nen kasngi paniok kem no ya kini kibreu badan keti